Maqam nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh sahabat tilawah yang telah mensupport channel Takdir Firza Hasan. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi para pecinta Al-Quran. Baiklah sahabat tilawah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan surah Al-Fatihah dengan murattal ataupun tartil. Kita gunakan 7 irama. Ya, semoga sahabat tilawah mudah dalam mengikuti ataupun mempelajari bacaan ini. Baiklah, ucapan pertama Al-Fatihah dengan menggunakan maqam bayati ataupun murattal dengan menggunakan maqam bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan dengan menggunakan maqam soba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjutkan maqam yang ketiga, yaitu maqam Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang kita lanjutkan maqam yang keempat, maqam nahawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan maqam ras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan maqam sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sahabat tilawah yang rahmat Allah, maqam yang ketujuh yaitu maqam terakhir, maqam jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, inilah 7 bacaan tilawah, inilah 7 bacaan murattal yang telah kita bacakan. Itu merupakan bacaan murattal yang biasa dibawakan oleh imam-imam ketika salat. Mudah-mudahan ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah mudah dalam mengikuti bacaan tadi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.